Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nubwo mubana natwe mu biganiro tubakora bya buri munsi bigaruka ku nkuru ziba zigiye zitandukanye. Uyu mwanya mu makuru yacu tugiye kugaruka ku nkuru ziri kuvugwa mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo. Ubundi inkuru ziri kuvugwa mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera zatangiye ku itariki ya 25 Nzeri umwaka wa 2025 ubwo mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo ubwo havugaga urupfu rw'umugore wari wishwe n'umugabo we nyuma yo gusambanira mu rutoki. Iyi ni inkuru yavuzwe mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda birimo Radio TV1, Bwiza, Isaniro Empire ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa nanga iyo nkuru twarayibakoreye. Iyi nkuru yavugaga ko mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo mu mudugudu wa Cyaruhira hari umugabo ukurikiranyweho kwica umugore we babanaga n'umugabo n'umugore nyuma yo kurangiza gukora igikorwa cyo gutera akabariro mu rutoki. Nk'uko byemezwa n'abaturage batuye muri ako gace, abahaturiye bavugaga ko aba bombi bari bamaze igihe bafitanye amakimbirane nubwo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Bivuga ko umugore yari ahukanye akajya kwibana mu nzu yakodeshaga, nyamara akajya akomeza guhura n'umugabo we bagakora imibonano mpuzabitsina. Ibi byabaye ku itariki ya 23 ishyira ku itariki ya 24 Nzeri umwaka wa 2025. Indi nkuru yavuzwe y'ubwicanyi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Kabirizi ubwo umusore w'imyaka 28 y'amavuko yafashe se y'imyaka 76 umubyara yarangiza akamuzingira muri matera, yarangiza akasukaho lisansi akayitwika kugeza igihe se yashiriyemo umwuka. Ibi byabaye ku wa 4 tariki ya 25 Nzeri umwaka wa 2025. Ibi bikaba byarabaye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Kabirizi. Iyi nayo ni inkuru yaje nta cyumweru kirashira havuzwe iriya twavuze haruguru. Inkuru dukesha ikinyamakuru indorerwamo.com ivuga ko ubwo musore yafatwaga n'abashinzwe umutekano yemereye ko ari we wamwishe ndetse ko yari yaraye ateguye uburyo azamwicamo kubera ngo ise yari yamubwiye ko atari we wamubyaye, ibintu nyina w'uyu musore avuga ko ari urugomo rw'ubugome bw'uno musore wabananiye. Indi nkuru twagarukaho ni inkuru iri kugaruka mu bitangazamakuru nayo ivuga ku bwicanyi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo mu mudugudu wa Cyaruhira. Naho haravugwa inkuru y'umugabo wishe umugore we amukekaho kumuca inyuma akahita ayishyikiriza polisi. Iyi ni inkuru wasanga ku kinyamakuru igihe.com. Iyi nkuru ivuga ko umugabo w'imyaka 27 y'amavuko wo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange akurikiranyweho kwica umugore we akoresheje umuhoro, aho bivuga ko bitewe no kuba yaramukekagaho ko yaba amuca inyuma, nyuma yo kumwica agahita yijyana kuri polisi kugira ngo afungwe. Ibi byabaye mu rukero rwo ku itariki ya 25 Nzeri bera mu mudugudu wa Cyaruhira mu kagari Kambyo murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Igitangaje ni uko uyu mudugudu wa Cyaruhira umaze kugaruka inshuro ebyiri mu nkuru nk'izi ngizi nta minsi irashira. Uyu muryango mu busanzwe wari usanzwe ugizwe n'umugabo w'imyaka 27 wari usanzwe aragira inka z'abandi n'umugore w'imyaka 25 y'amavuko, ndetse bakaba bari bafite abana babiri, bakaba babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mayange Mukantwari Perezida yabwiye ikinyamakuru igihe ko urupfu rw'uyu mugore barumenye batabajwe n'abaturage mu gihe bari gushakisha umugabo wari wamwishe, ngo bagiye kumva ko ari kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamata yijyanye. Gitifu Mukantwari yakomeje avuga ko uwo mugabo yakekaga ko umugore wamucaga inyuma agasambana n'abandi bagabo. Mukantwari yagize ati dukeka ko yamwishishije umuhoro kuko yamukomerekeje inyuma mu mutwe. Uwo mugabo ari mu maboko y'inzego z'umutekano. Umurambo twawujyanye ku bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma, tukawugarura kugira ngo ushyingurwe. Uyu muyobozi yakebuye abaturage bagira ibibazo ntibabigire ubuyobozi, abasaba kujya babugana bakabafasha gukemura ibyo bibazo aho kuvutsanya ubuzima. Uyu murenge wa Mayange iki cyumweru turi gusoza wagiye uvugamo impfu nyinshi zigiye zitandukanye kandi zose zikabera mu murenge wa Mayange. Ubundi itegeko rivuga ko umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Tumushimire babanye nanjye kuva ku munota kugera kwa nyuma, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ufite igitekerezo wumva wasangiza abanyarwanda batubwira muri comment icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.